transferwa ucarry into zolwathoko ngoba uthi uNkulunkulu uma ekhuluma noJoshua liyaphela ixesha lakho ngoku. Lay your hands upon uJoshua so that he may carry on nebandla aphe nalolifake kaNani. Olwagcobo awagcotshwa ngalo uMoses ezalwa lokuba uza kuba yiredeemer. Waphinde uThixo wathi lay your hands. Hallelujah. Ndiyabonga uThixo bagcwele. Baninzi abapostoli apha ngaphandle kodwa ndibulela ukugcotshwa nguye. Hallelujah. So kunikeza isihloko esithi don't lose the focus. Do not lose the focus. Hallelujah. Number 2, ungaphumi eBethlehem. Hallelujah. Uyinhliziyo kaBaba ehlezi lapha yini ulisulu lonke elihlezi kuba ubuthathu bukaJehova ukhumbulo ngcwele usilethele isithaba sasekhaya emazulwini bese suthatha isithaba sethu usibeke ezinyaweni zikaBaba sibone sekulungisiweyo sikhasi kanjani kanti kubulo Naomi. Verse 1, ke kaloku kwathi ngemihla yokulawulwa kwabagwebi kwabakho indlala elizweni. Yahamba indoda yaseBethlehem yakwaYuda yaza yaphambukela elizweni lwakwaMowabi, yona nomkayo noonyana bayo bobabini. Verse 2, ke igama laloo ndoda lalingu-Elimeleki, igama lomkayo linguNaomi. Amagama onyana bayo babengoMaloni noKiliyoni bengama-Efrata aseBethlehem. Thank you so much. Ndizokunika isihloko sithi don't lose the focus.
Number 2, ungaphumi eBethlehem because of desperation. Ungaphumi. Ngoba ukhona opreparayo. Ha! Jesus. Wathi abaprepara mama uMthixo. Ah! Epreparisha lamasirayeli. Lithi iBhayibhile bakhala 430 years. Jesus. Kanti ikhona indoda ezalwayo. Uyaprepara. Jesus. Lithi iBhayibhile wathatha umamakho uMoses My God. wamfika kwileya wambeka amanzini. Hey. Uyakhala uSirayeli eJiphuta. God is busy preparing. What's your? Hey. Lithi iBhayibhile wafika ixesha laba uMoses abemdala What's your? Hey. ayaqhubeka amasirayeli ayakhala enhlako ekweJiphuta. What's your? Jesus. Hallelujah. Siyabona uNkulunkulu that prepares the way. Amen. Sometimes he prepares it. Jesus. Hallelujah. Wayikhuluma ukuthi iredeemer. Jesus. Kanti upastor after fake amanzini asiva kuthiwa ukineni. What's your? Who was looking after him? Jesus. Kumondwe. Hallelujah. Ngoba kwakukhona indoda yamanzi. Hallelujah. Ngoba ijeni yabo yayizawukhipha amanzi. Hallelujah. There is a woman Jesus. Babekhona abanengcwele eJiphuta, make no mistake. What's your? But uNkulunkulu wakhuluma the killer. Jesus. Wathatha umbulali What's your? wathi wenza kwenza redeemer. Jesus. My God. Fundeka incwadi kaJoshua. Jesus. Joshua. Sifundeka incwadi kaJoshua chapter 2. Verse 1. Hallelujah. Amen. Sifunda kwincwadi kaYoshua chapter 2 amazwi angentla athi intlola ezimbini eYeriko. Intlola ezimbini eYeriko. Lithi iBhayibhile uJoshua unyaka kanani waye wathuma intlola ezimbini. Hallelujah. Amen. Carry on. uYoshua unyana kaNano wesusa amadoda amabini azintlola esithi ngasese hambani liye kulikhangela ilizwe. Go! Iyakona ilizwe laseJeriko. As you carry on, kukho intombi engurahabi. Lithi iBhayibhile wayeyihenyukazi. Jesus. Uyama uThixo seke uyakuHosea Hey. wathi go and marry a prostitute. Hey, where Chatana? Ah! Chatana. What's your? Tena uNkulunkulu opreparishayo. Oh, what's That's why you don't lose the focus. Ungaphumi eBethlehem. Uyaprepara. your? Jesus. Wasithuma intlola ezimbini. Ngithanda osifake i-carry on with this book. Uthi uRahabi, I know your God. Ukuba elilizwe liphile kakhulu. Jesus! Ndiyayazi Lord. Jesus. Kuthiwa ninadlula emanzini abomvu. Endaweni okumelwe ilwandle lama-dry. Jesus. Kuthi yenyukazi. My God. Uthi uJoshua go abanokuhlola bona amasirayeli phaa ayatatazela ukuthi ufile uMoses. Bona bayazi ukuthi uyaprepara because yabona uNkulunkulu osipreparisha naye. What's your? Even when we panic, do not panic. What's your? Switch off the panic button. Yeah. Never give up Jesus. and never give in. My God. Yeah. Sure.
Sangena amadoda abezinhlola phakathi eJericho. Afihlwa lenyukazi. Nkosi yami. Because she understood the assignment. Jesus. Stinga abantu abangomama sisibhuti. Jesus. Apho bengazohleka ngempahla. Kodwa sifika nemthandazweni. Hallelujah. Ayifihle. Sifihlane. Jesus. Umane. Jesus. Nkosi yami. Lithi iBhayibhile mama. Thandanani. Amen. Ninogqiba uthandana wenu. Nithandazisane. Sisale. Sisale ngokuthi. Twalisane. Xelelanani iziphoso zenu. Nkosi yami. Don't go behind ibheki yomnye mxelele isiphoso sakhe. Nkosi yami. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now apho sigcina khona sigxileka incwadi kaRuthe. Nkosi yami. Lithi iBhayibhile, there was a man ekwakusithiwa alifundele ithemba. Jesus. Almalek. Ke kaloku kwathi ngemihla yokulawulwa kwabagwebi kwabakho indlala elizweni. Yahamba indoda yaseBethlehem yakwaYuda yaza yaphambukela elizweni lakwaMowabi. Yona nomkayo nonyana bayo bobabili. Sure. Hallelujah. Kwafika ixesha Sure. Nkosi yami. lokuba eBethlehem Sure. apho khona kakuhluthwa khona. uNahomi eseproud igama lokuthi unguNahomi. Nkosi yami. eBethlehem kukho zonke iintlobo. Nkosi yami. eBethlehem uThixo efumaneka khona. Amen. eBethlehem uma udinga uyafumana. Amen. But kwafika ixesha This is. Sure. iyafika isizini Hey, Nkosi yami. My God. wathe wanika uMoses intaba yaseSinayi. Jesus. Lithi iBhayibhile mpostile wahlala 40 days and 40 nights. Jesus. Wabhala uThixo amaqwego wanika uMoses. Wathi uMoses bayeza kwehla. Wathi uThixo jonga bakhithole negolide. Nkosi yami. Ibandla lingazuphazamisa inkokheli. Nkosi yami. Jesus. Sibheka amapostile sekulahleka imessage because of the congregation. Nkosi yami. Jesus. Alahleka amaqwego. Oh, uThixo wabhalile kuMoses. Jesus. Sure. Liyafika ixesha lesizini. Lafika ixesha lesizini. Jesus. Kukho nendoda kuthiwa itshata noNahomi. Yava uba eMowabhini kuyahluthwa. Sure. Oba no. Kuphi iqala eMowabhi? Hayi. Hey, Nkosi yami. Sure. Kuphi kwaMowabhi? Baphuma. Sithetha ngabantu abakhonza izithixo kuqala. Hey, Nkosi yami. Jesus. Sithetha ngabantu abangasanda thixo abazizithixwana. Look, my God. Oba nakuya kubo. My God. Jesus. Uma sithetha ngama-Amaleki awayazi nothi ukwaye kuThixo. Because uma sesithetha ngamaMowabi sithetha ngehlabathi. Nkosi yami. Jesus. uSathane uyazisa izinto ezinhle. Thetha ngelizwi. Sure. Xa usikha ngaphansi kokubonile. Nkosi yami. Don't lose the focus. My God. Sure. Ungayilose. Sure. Don't shift your position. My God. Siyalungiselelwa. Hey, Nkosi uJesu. Lithi iBhayibhile uJesu akakafi. Jesus. Ukhuluma with the disciples. Uthi funani ubumkani bamazulu uqala ntanzi. Nkosi yami. At that time wayengekamkelwa babesehamba naye. Nkosi yami. But uthe wofa wanyuka. Jesus. Baqala bamkela ubumkani bamazulu. Which is ngokwamkela uYesu wamkela ipackage yamazulu.
wamkele ububukani. Therefore is to ask uJesu, how do I make this car to move? Nkosi yami. Xa wamkele uYesu wamkele ubukani bamazulu. Amen. 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 Sure. Sure. I'll be very short. Now, what's a mistake? Uhamba with ifamily yakhe. Ukhupha unomba unayo. Ozana nothando kaThixo. Nkosi yami. Owazana ne-romance kabawo. Owazana nobukhona bukaThixo. Now, unawo xa uphuma nentsapho yakhe. My God. Hallelujah. Then xa bephuma bayafike bawaphi kuyahlutha. Ah! But the spirit is not free. Aye. No. Sure. Ngoba into esenza ukuthi sihlale eBethlehem sihluthisa umntwana ngaphakathi. Jesus. Into esenza ukuthi sihlale eBethlehem kungoba sifundisa ukuthola uqamlesi. Nkosi yami. Jesus. Iyatholwa lento. Athi uJesu ntathela khona. Nkosi yami. eBethlehem kuyafundisa. My God. Aphuma phila uqamlesi. Jesus. Even when you want to fall, No. stand still and hold the cross. Hallelujah. Hallelujah. Sure. Sure. Ngokuba ngifike bawaphi wachithwa zonke Jesus. Sure. Nkosi yami. kwangena ukufa. Jesus. Ngoba lithi iBhayibhile Sure. inkanuko ithwala isono. Ah! Sisogqiba isono sona sizala ukufa. Yeah! Baphuma eBethlehem because of desperation. Nkosi yami. Babona ukuthi iyaqotha iBethlehem. Hey. Ande benayo A no B no C no D. Hey. Emawaphi yabo uzasifumana kodwa uzawubulawa. Aye. Uzawufa. Sure. Uzawutya. Uyabona mhlabeni ezweni into idress ungathi it's beautiful. Hey. Shumayela mfana. Hayi Nkosi yami. Hey, uzawutya kodwa ufe. Moya ongcwele. Hey. Ay, 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 ay. You pay the price with the devil. No, Nkosi yami. Huyandala kana. Asathala baboshaka. Sure. You will pay the price. Yes. Ingamathe uJesu Sure. unesithi zijule. Kuthi wahlala ingelosi sikaqapha. Uyaphendula uJesu ngezwi. Nkosi yami. eBethlehem siblokha ngezwi. Yes. Nkosi yami. eBethlehem uthi sixela isikhweqe sakwabona. Helmet. Jesus. We got the helmet of salvation. Jesus. No. Spotting hallelujah. Hallelujah. We have the shield that is the faith. Jesus. It is not a joke. Jesus. No. Uzama wethu bese attack usathana. No My way. God. Jesus. Lena ifundiswa ibabu igcine. Jesus. Jesus. Kwafike Mowabi. Kwaqala kwafa umntana oqala. Kwafa nomntana wesibini. Khumbula Sathana akasithandi. Umuntu uThixo let us create umuntu ngokomfanekiselo wethu. Xa bona wena ubona uThixo. You don't have another enemy, mama. Ngaphandle kweSatan, it's only the devil. Awunayo enye enemy. We don't have another enemy. Uma siphi uyazi ba day and night sihleli kuyo noKristu. Kuyaliwa ngoMagidolo. Izulu libhizi liyanyakaza ngoMagidolo. Ohlezi ezulu noKristu. Jesus. Hallelujah. Kuyo
kaThixo ophilayo. Sizabuza indlela zikaBaba. Baba baprepariswa emhlabeni apha. Bahambe ngakwesono zikhona. Uma besithi isono kodwa hayi lo. Uyadala yakhalabo siyatha. Ukwesile sikhona ngaphakathi kwaso. Siyaphakama isidalwa. Kuyohalaniswa ekhaya ezulwini. Ungaphuma eBethlehem. Don't lose the focus. Siyakwixesha lokugqibela kaDisemba. uSathana has planned. Wangcwaleka uNahum eMowabi. Ngoba xa useMowabi awubusa fana kuqala. Okokuqala kumke into zakho zakwamoya. It's so easy to lose them like this. Kodwa kuphinde ukuthi usigele thatha ixesha. Hayi mathula. Nkosi yami. I am talking from experience. Ungashumayelisi ulenza umzekelo ngami. Yes, hallelujah. Okanye ungayifumani le ndlu ekade ayifumanayo ukhathwe. Yes, Nkosi yami iphele yakho indawo. Manje ngcwele. Ahlale Mowabi. Mamukathi. Jesus. Kodwa kuyafiwa. Ngoba ungahluthi uhlutha isono. Ubuzana uzale ufa. Do not lose your focus. Ungaphumi ngenxa ye-desperation. Iyakwazi ukukhupha umuntu i-desperation. Unganyakaziswa. Hallelujah. Hallelujah. Uma sekunaho. Uthi sakukuthi ndikunaho. Uma naphuma eBethlehem useMowabi. Uyindaba